Seru ya? Seru banget, gila. Jadi tadi kalau nonton komedian. Iyalah. Acaranya banyak. Seru banget ya. Lucu banget itu. Kak, ngapain lu, Kak? Nonton YouTube dong nih, seru banget. Ya, paling dia mah gak punya kotak. Gue lagi ngecetan nih sama cewek, tapi ceweknya nggak ngebales. Lagu-laguan lu gak ngechat cewek. Ini ngechat yang lain lu. Jalan lu. Gak asik lu. Baper deh ya, Kon. Kalau lihat, jalan lama banget ya. Paling biasa deh mah, Pet. Biar rebahan. Samperin aja yuk, takutnya dia baper lu, bunuh diri lu. Ini juga ya, Pet? Iya, ayo. Lu ngapain? Katanya gue suruh ngecat yang lain, ya gue ngecat tembok. Agak bener bisa jadi orang. Aduh, udah dasar bocah PPA. Pujuk buneng dah.